Pusat-pusat pengayaan di sini sedang menghadapi peningkatan kos operasi walaupun permintaan pada musim cuti hujung tahun kekal tinggi. Ramai berkata mereka menyerak kenaikan kos tersebut, memanfaatkan sumber dengan lebih cekap dan memperkenalkan idea-idea baharu agar dapat mengekalkan kadar yuran di tengah-tengah persaingan lebih sengit. Pusat ini menerima ratusan pendaftaran untuk kelas-kelas pengayaan pada musim cuti sekolah Disember. Ini termasuk kursus-kursus baharunya yang berkait dengan program komputer dan kecerdasan buatan AI. Namun, kos menganjurkan kelas-kelas sedemikian kini lebih tinggi berbanding 2 tahun lalu. There has been almost an increase of 30%. So when it comes to buying the electronics, the hardware equipments that is actually required for the classes. Namun, pusat ini masih mengekalkan yuran seperti tahun lalu dan memanfaatkan skim-skim pemerintah untuk kekal berdaya saing. We do actually go on to the government kind of schemes related to those like large families schemes that we have, so that when they actually sign up for more, we try to give them also at a more reduced rate kind of prices for the holiday program as well. Bagi Newton Show pula yang menganjurkan kem cuti sekolah untuk sekitar 2,000 kanak-kanak di 6 lokasi, kos operasi meningkat sekitar 10% tahun ini. Particularly in manpower, rental, materials and equipment, curriculum development and also transportation and safety operations. We have focused on optimizing operations rather than making aggressive price increases. Usaha itu termasuk menghasilkan konsep bertema baharu berasaskan kartun dan filem popular. One way we optimize costs is through actually focusing on like the resources that we already have to create new and fun ways like for the kids to enjoy during the activities at camp. Pusat itu juga ingin memperluas program ke lebih banyak lokasi bagi mengimbangi kenaikan kos dengan lebih berkesan.